Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Yang saya hormati ibu-ibu Majelis Taklim As-Siddiqiyah, alhamdulillah pada toki malampis sungat tak sihat-sihat mana ki, mak japa-japa mana ki, mamagi-magi ye ular ramalangi he, angkai manca je ular pamase lori di manang, angkai manca je ular mak barakak lori di manang, gangkana napalicu-licungi amalak tak pungala ta'ala insyaallah, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah degaga rekada kemine sifato anrengi sitinaja natekal lilata na patonga ngatita na figo lan roaleta sangadinna yanari tu at dararireng andrangi apangolongan madeceng atai loripuan na. Alhamdulillah tu syukuru maraja sinina fappe nyamang ya angkewe ifenat dingi, itu semua adalah karunia Allah subhanahu wa ta'ala. Mamagi-magi fappe nyamang ya angkewe na merengi pung Allah ta'ala angkaki si mata makke gunangin na siwe madeceng, ang kaki si mata maki gunangi ri onro malapbi ialai sebagai abakil kemalapbi untuk pinek macawe lori pungala ta'ala, amin ya rabbal alamin. Salawat tempat patuta mas lauri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ye marisenga lori di maneng ye ro nabi tak rela patati pusena, rela patati iwai matanna, bahkan rela patati idarana korbankang ya alina degaga katai Nabi sallallahu alaihi wasallam sangadina adi cengat tak manang insyaallah. Sinina tamatuaku sila suraku ia manang angkai remasi dan dia ripakalap bi ripungala ta'ala. Yero dia senge kehidupan tentu angka nangka sisam mariasaki angka to nangka sisam mariawaki. Yeno dia senge atutung tanyatu atutungang asanna yeko manya mamataru, tanyatu tu atutungang asanna narik kuman rasa-rasa mataru ne yekia maka de dilana kurang lebih fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Ingat si sele tu nyamange si ba an rasa-rasange si ba nyamange. Maka sebagai manusia yang baik tentu pada ipahangi irisagi maka dah magi na uji kak pung Allah ta'ala yero ujiange bukan untuk membuat manusia jauh dari Allah, bukan, tapi yero ya sange facoba sebagai Allah lengang supaya pinek ki marepe pinek ki macawe okofung Allah subhanahu wa ta'ala. Sinina temotoku yang mana sila suratku angkai hadir fakutanana ye wat ding rifat di bola makuku aga perlu lipat di bola de lai sangadina asukurukan peko carana supaya tuli angka mak di bola asukurukan nge tapodangnya leta maka di sini na apun ngaku yewe apun dengan mana puangi supaya magi supaya kumumpu yero pahang makku ngero insyaallah tuli mak di bola sifat asukurukan nge tuli angkai sifat asukurukan nge magi nasabak mudah bagi Allah subhanahu wa ta'ala malamak mi yeko puangi mapuelo yeko melo imita ki puangi kasiasi silalona yeko puangi mapuelo silalona tahu sukses sesukses mungkin, tapi ko puangi to mapuelo silalona matuna tahu situna-tuna mungkin ketika Allah yang berkehendak. Maka ingat saudaraku semua peko bicara tak barakwam mengiru ijamaewe tuli naridohi pung Allah ta'ala peko gi bara iro ifigo si mata angkeran nunna pung Allah ta'ala kerah
yakinkan pada diri kita ikutannya asukuru ke tempat di bola namu bulu capu tu. Bahkan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada sahabat, maka dia sahabatku ingkali ngai magi ye tu nasar rupa tawe ye ko yalengi anya menyamanga si di bulu pasti meloi dua. Ye ko yalengi anya menyamanga dua bulu pasti meloi telu. Yalengi anya menyamanga pada bulu telu meloi apa. Tidak ada kepuasannya. Maka di sahabat upan nepi palik pajar rupa tawe suruna Allah taala sapa ya roh. Maka di Nabi Muhammad SAW ia patu-matu napa aja masapa ia ko sigesan di rupana si batanai. Apa makna ungkapan ini? Ia patu-matu napa aja masapa narik kulele di pamasena pung Allah Ta'ala. Lumrah bagi manusia untuk mencari dunia, silahkan. Desa nacangi puangi makareso, desa nacangi puangi mapalau, silahkan. Tapi hadirkan kesyukuran itu. Bagaimana cara menghadirkan kesyukuran itu? Apalau ki, akoreso ki, tapi pung Allah Ta'ala ipak diul. Mohon maaf, saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mega di antara kita hanya berpikir bagaimana banyaknya. Tulima pikiri pekogi carana na mega kalaman na makalasi. Pekogi carana na mega kalaman na banguat tahu. Ingat sidin na aga ya puneye ipertanggungjawab ka mana maturilo na pung Allah Ta'ala. Mega togi waramparang ipertanggungjawabkan. Cedek togi waramparang ipertanggungjawabkan. Intinya bagaimana hari ini kita. Oleh karena itu syukuruki pekogi carana je supaya tu disukuruki teman-temanku ya mana pekogi carana waleki bahasa sederhana barakwam mangitu limeloki sukuru ya irita alita yeto na yulle jama siagi papedale na waringi pung Allah Ta'ala telifat di boli gitu maka dah alhamdulillah angkamu papinya mana waringi apuang. Tapi bagaimana cara yang paling konkret supaya kita paham ikong kana uto na waringi pung Allah Ta'ala akita ki ko bali bolata o bali bolaku mamotoro mopi ang kana moto na lingi pung Allah Ta'ala o bali bolaku mas sepeda mopi ang kana sepeda na ringi pung Allah Ta'ala o bali bolaku malalam mopi ang kana malalam mopi nay taki sila surat tamalala podang nyalita maka alhamdulillah malalam mopa iya iri di malalangnya kita sige bali bolaku mopo ni iro mopo alhamdulillah ya sempak mopo bali boleh talungaso ni matena pasti maka dato alhamdulillah ya kasi talungaso ni rumatiku sempak mo kalepa kulino ang kamotoro kasi tau di panajaji mati ni ang kamotoro kasi tau silolo na jaji lele pamusina puang ide panasampa nikmati dunia. Ini hadirin tomotoku yang mana maka dari situ de gaga alasang sarikwam mangide na to syukur ko fung Allah Ta'ala wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha ingarangi ayat na pung Allah Ta'ala nariko pada menu ko pada rekengi iye tu papinya mana puangi maja pude mule rekengi sini na papinya mana reki pung Allah Ta'ala la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Nigi sukuru ki faberena puangi itambayengangi nigi sukuru ki tambayengangi tapi nigi dia sukuru ki papenyaman na pung Allah Ta'ala majapu an rasa-rasangan na fenet dingi to makongero. Oleh karena itu peko gitandran na barak tu sukuru ku puangi peko gitandran na barak tu sukuru ku pung Allah Ta'ala tandran na ipemege sujue o ku pung Allah Ta'ala. Oke ifemege sujue ku pung Allah Ta'ala okotoni romon romak gurula da ku Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebuah riwayat yero Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam angka na irita ko benina. Iya, irita ko benina Nabi ta. Na yero Nabi ta ko masampajan ni subhanallah luar biasa caranya. Angka na ritanay ko na benina. Kadi isuro na Allah Ta'ala magi je tapan rasa-rasa dalita beribadah makko tuh. Na sabayro Nabi ta ko masampajangi boro bitina yero Nabi ta ko sujui bahay liwa itana sehingga makutada bedena suruna Allah Ta'ala magi tapan rasa-rasa dalita pigo iya tu jama-jamanga na manas sa nilisa suruga aga nasa Nabi ta sallallahu alaihi wasallam iye rosimata buka supaya marapi kupuakku ujami jama-jamangi bukan untuk menyiksa diriku tapi sebagai terima kasih keku lori pung Allah Ta'ala. Jadi pinek ki mega anya mengenaringi puange paralu ki pine sukuru na yapitang ifemegewe sujud tak ko pung Allah Ta'ala. Yang kedua sebuah riwayat yero Nabi sallallahu alaihi wasallam denang kana kurang
istighfarna di dalamna sesuatu ni megalan istighfarna Nabi sallallahu alaihi wasallam padahal dari kutubnya ma pikiri tahu dia juga dosa Nabi sallallahu alaihi wasallam tahu dia atas salah Nabi sallallahu alaihi wasallam tetapi selalu memperbanyak istighfar memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala angka mo pagkata sa di cau lebih Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam angka mo pagkata sa di cau kesigi ibadana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tetapi sujudna istighfarna adam pengenna kupuang ide nang kena tak kurang iro Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu temotoku sila suraku yang manang ibu-ibu majelis taklim muslimah as-siddiqiyah saya berharap pancajingan ni atu ngatta atu tungang mak baraka insyaallah syukuru kifapenya mana puangnya ajak tak kita ieu na tulay tajama adi ieu na tulay tajama aja tulis curi tejana sila surata aja tulis curi tejana sumpulolota tulis curi tejana keluarga ta ale tak nak tahu rusuk magamuka je nah, oleh karena itu bersyukur kepada kita semua tongang ifalik kasih sikit tapi yakinkan kepada kita syukurkan alhamdulillah ikutannya pelih sogi anakku pematuk sogi anakku pepanya menyamaka insyaallah karena terus terang kekayaan yang paling tinggi itu bukan karena kekayaan banyaknya harta di sana sini tapi kekayaan yang paling tinggi kata Nabi adalah ghina nafsi nariko ya punewi ya sengi sugi nyawa siruntu tak tahu itu cawa-cawa beruna mak bicara tak ku tahu mak pakiadena ya yewana ada tahu sopanna bati tak maknana itu sudah luar biasa masyaallah sini na tomatoku sila suraku ya manang angkai hadir mamagi-magi agar wapal tukeng angkai mancaji papakai nga lor sila suraku yang manana saya berdoa semoga virus corona ini segera berlalu nawat disiki si wolong polo pemang insyaallah. Terima kasih atas perhatian atas kesempatan yang diberikan kepada saya malak dekat milok dampeng mapala dolimakku milok dampeng lori di manang dega ganiakku menyinggung yang tidak bermanfaat dega ganiakku mapala tu anu dinatu kena tapi apa yang saya sampaikan semata-mata demi kebaikan kita semua. Ada pengen anak tak, ada pengen rita, ada pengen sila surata, loni men atau merlo dua maneng, memagi-magi, yehe segera berlalu sehingga kita bisa melakukan aktivitas seperti biasanya kembali. Pemagi beli doang, tomatokui maneng. Kita tidak tahu siapa doa yang diterima. Dan ini sama kada, niga pak doa yang diterima pun Allah Taala. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Wabil khusus kepada orang tua saya Bapak Haji Siddiq Amrillah. Terima kasih Bapak Haji atas kesempatannya. Sehat ki, sukses ki pada tu malampi sungai. Mudah-mudahan Allah mempertemukan kita kembali, kita bisa bersua lagi di kota Samarinda. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufik wassaada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.